nuntu indi maromba kama tamenya kana muntu nukuruka kwa muturi su bwana Muchomba fira tum na mtu asikwambia uombi kula hapa huko nyumbani nuntu autoka twenda muthenya umwe anetu tuona ndi mwembe tukitie kibanga ngacha bwa Tharaka Banini ndi mwenka thibwa mara njinjwa ni na murumiria bagutura gachuka kidogo basi Kogu bwana Muchomba fira tum so kwa sababu tunataka waziri atuongereshe umundi mauntu metu ni manini nemenda mujumbo tukukaribishwe nkane jiji mumange mateku madam wetu Beatrice Nkatharari akuthie wega riu ni kuratirukire ringi waziri nontu no advise kama mauntu anwa kwa no athire na kwa bunduki advise kama mauntu ma watho namo endira wari wathoni no na tukithie wega muno koguo advise kwa na wathoni baine tugucindwa muno magamba tugacindwa riri riu waziri nundu nwera wa maundu mengi wana watho advise kwa na guka uga tutikaboto nundu riu tukubota ngwa muno bai tukubotwa CS tukubotwa finance bill nginyanga no atungibotwa mbunge tuinuke so waziri twikaragerie koguo ni menda ntumetu kanitha na kanitha ino tukaimba na administrators mama Mariama county nimeona pia kuna administrators tuko na bwana Alex bwana Mbogoli ni muonere ko mutheo ria wakwa Mbogoli arare bantu au twaina mukurungu wakwa administrators mama no antumetwa na moko gutigani rimwe muona mutika matandikage muno na mwa Alex mugatigana kana ma MCA ni mwanto mathurire kenda na kaindi kenyu gakinywa na monga yaka agitate sinambia ngo uheshimu yule yako ndio wakati yako nayo ikifika uheshimike so pia tuheshimu wa MCA wafanye kazi so nataka tuweke makofi pamoja tukaribishe rafiki yangu mbunge wetu wa Tharaka na Temaitu kwa tukaribisha mheshimiwa Njinji mwali au gorwa Njinji tukaribisha nuo moja